Ayan to, Pai. Đó. Vào trong phố vàng mua nát. Mấy bên bằng nằm giặt ha. Hallelujah, praise the Lord. Aphan. Kalau bang stop di spot kang pun dia aphan. Kan punang. Bang tuning lilo, bang sarjong pengarap belum tak. Bang setiap bang apa. Kenon bang hati dalam di alam kesina. Pergi cari dalam lawan bang sarjong pengarap. Kalau kau ini aja ini lawan tenang. Sen penting tapi cuma banyak kang harus menghadapi. Ning arong pen hempu aphan lunot. Ning arong alun hei pen alangli hingnu wangnot. Kalau sesuatu Ko anyong ke ko adong athoy gilgal along muka ke do pon afot ha lat rum ke jok ame aning kang sam ciklo ang bong lan sama mala ani isi padolo toh pasulong itu mantan lo lima enam aja konten itu kita link tadi ini pun kapicun ponlok itu tang aja konten itu lagi itu kabel kita cini lo Lasi nama ke anak masuk jumlah itu cok. Kalau kau ni Langlise komite tuan cakap tu kepala kali mania tengke kecil kejun kalau kau ni lahai pian ani nganong nang si pijat tuan stamil tu ji lahai ke bank ke fan ke tu ke sungkan si kami elektron kecil kalong pon siap fan anak macam si ponang Joshua luang stamil ethan lo jadi kan sek apa. Dan nang cetong dun pastor la pen rong rup kitcha la pen ke thege ding rem pen nang cetong dun akhai pi tum tami apang si Langlise karno pajero la sipini niritum ka chopha pen teng an til samen nang cetong nong pala ke rupi parpi go la sinona bangso nang ke phat teng penitum mari teng thangnap dawi sitami isi karbi ama pla pen itum kalchui phan sining hang la sinidi ar chupon lang aprang si da itum nili pastor hansi pachini bor perang padang itu lokal pastor langgan kir pastor itu itu pos lang itu sini kan so dum tu itu rosa itu kang bora singnar alang ni panstami nili thot buat perang ni lai pansi nili hinten sini Soalnya taksi itu dak tebok tu head itu anjok terang. Benar setong kami tu kan bohan terang. Alang fans kami apa yang kita fans ini hinter jadi pun lah. Soalnya taksi itu tulang itu dak lokal bila punya ho abang po Rong pisang ho, alang na samin na sitong do posi, alang na pandami aprang wan pansi chingo pon. Chingo na porte ujoy, rong pisang melang ni labangso, apinino na sitong on pot, kero pi parti labangso te may tum, apply back pen karcho pan di pansi alang pansami. Na penadun tu, ini dito labangso lang ni se committee aphan. Helloing bertaga palipon ji aphan pula, itum kahang pon ating penang palipon. Ang palipot atau di parping tu labang so peng itu alang di pansami karbi puhoi plak pe alang pansami karcui pansi akan hap pamilo oh ini soal taksi dak itu long mundulia peranki kami dah tapi itu pasang tu alang sami apran ki vai phansi praji pen hi bachini pollo alang sami la bangso lang li si phan ke pamisian dia pinang ana por alang li lun lam pendang lo alang li pinang ana thil tum hanang pi nang peri dindo ini por men nang tong lo ko ke parping lo ini nona bang ke ni li bangso
อัดปุ๊กที่ปอนละเต็งเป็นพอเสียแล้วเลยพันเสียปอดที่ปอนเนาะแล้วบางโซพิจารณาตีฟอนยิบฮะดักนี่จุนอารมณ์อาดุงมันเนี่ยสัตว์ที่ลงปีอารมณ์aku miti dak ni litum Langlise kusini tum dak aku miti tum hari ni in kono la sipini la dak ni tum usumar kijui ke dam mate upine kelang alon ke paduji phansi dak Langlise amunduli padam Langlise aku miti ni litum seng pon sini tum la hai kelang alon kita dulu pan klempon lo, tapi pini lah bang soa Langlise aku miti pe hoitan taman ini tundak pini ke inku pon lo, pini ke ceng pon lo, lasi isi ni tung kangku pon ni mate isi pita mana get son lo jo, laso get ni tung pini inku pon po lasi nili dak sartherong pierong asar hoitan sini lila bang soa pita ni intipon po dasi non lan chokpo ma pen bangke la dak opening no ha nalitum ta obung get nili rong sar hoitan sini intipon po dasi la pita ni intip Now, how do you do? How do you long way number. Dia pakai ini kok.